Ya bangani, namhlanje ngizothanda ukukhuluma ngembeleko yomntwana. Imbeleko, umbuzo uthi yenziwa nini imbeleko yomntwana? Akusiyo imbeleko le ukuthi umntwana mayisezelwe bese kuyahlatshelwa kumntwana kafakwe isiphanda. Umcimbi lo oseceleni ukwemukelwa komntwana lo emhlabeni. Lo ngawufanisa nokuthi uyafana nje ne-birthday yakhe, kodwa-ke asibuye size la. Imbeleko yenziwa umntwana enenyanga eziyisithupha 6, umakoti ekhulelwe bese kwenziwa imbeleko yakhe. NgesiLungu imbeleko uma yenziwa iyayibizwa ngegama kuthiwa kwenziwa i-baby shower. La esintwini sithi thina kwenziwa imbeleko. Yenziwa uma ngabe seyenziwe-ke lapho kuhlatshwa imbuzi, leso sikhumba leso isona esiba imbeleko yomntwana. Siyasithatha leso sikhumba leso sibekwe kuloyo oyithwele okhulelwe, mayigqoka sifakwe la, sibhekiswe phezulu. Uma ngabe sekusondela iy'nsuku zakhe zokuthi atete, siyasiphendule sibheke ezansi. Umntwana-ke uma kwenziwa imbeleko ngendlela efanele akabhriji. Uma kwenzeka ebrijile wavundla kunina, isikhumba leso ngesikhathi siphendulwa ngoba simele imbeleko sesibhekiswe ezansi, ikhanda lesikhumba sembuzi sibheke ezansi. Umntwana-ke lona-ke uteteka kahle, umntwana owenzelwe imbeleko ngendlela efanele. Le ukuthi kwenziwe ngesiLungu i-baby shower, cha, kuba nazo ingqinamba. Abanye bagcina sebeqezwa ngemmese yalapha esibhedlela nekero, uthola ukuthi imbeleko ayenziwanga ngendlela efanele ngesintu. Hhayi-ke vele iningi lethu-ke selasibalekela isintu sakithi, kanti isintu sakithi thina abantu abansundu siyaselapha. Le ndlela engiyichazayo njalo nizwe kahle, indlela yesintu esigabeni sesizwe sakwaZulu. KwaXhosa kwenziwa indlela yabo, kwaLesotho benza ngendlela yabo, kodwa imbeleko kumele yenziwe ngokobuzwe, ngokwesintu sakini. Imbeleko-ke leyo. Bese umntwana mesezelwe bese enzelwa isiphandla. Lokho kuwumcimbi wokumemukela emhlabeni ukuthi lo mntwana ozelwe siyamemukela, igama lakhe unoyibanibani, bese efakwa isiphandla. Uma imbeleko, isiphandla leso enzelwa kubo, uyosifaka esandleni sokudla isiphandla leso. Injalo nje, ngiyabonga.